Hello, good morning everyone. Asi 13/1/2025 ki Hindu newspaper analysis Manipuri hawsarage ko. Ahamada headline da ISRO gi yahananba docking trial haitare ko. Docking mission ISRO gi tawnabagi damakta akoigi SpaceX haina ko. Space docking experiment ko SpaceX mission dugi magi ahambagi trial do successful oire haina paauda yawre ko. Aduga adugi matangda kitang nainani editorial da UGC gi mamang sayda kogi PGM sum UG gi regulation kara thadorokiba adugi proposed UGC regulation do adugi ashoiba kara haidi federalism da akaiba kara uba do adugi matangda editorial sina cover kara tawrakani ko adugi editorial gi article do kara nainasi aduga mathangi editorial da DPDP Act amasung DPDP rules 2025 ki matangdani ko sigi matangda editorial da article ma'am yawe maduda pulap punna akoi pulap punna nainamdesi ko adagi text and context linking voter ID with Aadhaar sise hujik Delhi ki vote kana tawringa sida akoigi voter ID se semtokte or adu adi kana tawi kholi EVM machine kari kara kana tawi kholi ana hainabagi matang yawrakpasida akoigi voter ID ga Aadhaar ga si link tawragadi madugumba haidi proxy voting da tawba khotpa adudo fagadra haina khanabagi matangni ko text and context yawramise and atopa news amana Interpol gi akoigi haidi notice ma'am ama lay ko haidi color code notice to the silver notice haina ama hapsangiba adu silver notice na hapsangibado adugi matangdasu cover news kalamda ama hapsai ko adu ngasidi news yam important already yam yaramde hamada headline yingsi ko Indian Space Research Organization ISRO na docking experiment mana kanoda thagat kibni December 30 2024 thagat kibni aduduga asisigi mission ji kedongdoin harakanda akoigi prithibidagi space asalaga space moon-gumbada satpa matamda akoigi satpa matamda satellite natraga akoigi spacecraft tuna mazi koiraga leiraga aduga mi yawa potuna makha thadagidoine adu thadok thajin tawna matamsida docking habadi kaino harakanda space ki part ama lehorani ko either akoina kauba yarise part ama lehorani part ani je smaina samjannadoine samjannabase yam tamna samjannadaba yadeko yam crucial oiba potni sise docking ko docking tawbasida akoigi target haiba amaga chaser haiba ama leko target se si oiba yai aduga chaser haiba ama target ka chaser ga se yam nakna samjannadoine ko haidi yam kano tawna haidi yamna soktanaba mawna samjannadoine sise kari kari da darkar lege harakanda akoigi moon mission gumba akoi India gi moon mission tawraktoridana ko moon mission gumba adagi Gaganyaan mission space da mi thagatpagi mission gumba or akoigi space station gumba sabagi ko space station gumba sabagi matangda su darkar lerakane aduduna docking se tawnabagi damakta trial se hogre ko adugi mission da maming space dex mission si maming si katang jing harase mayam aduga significance se kaino harakanda fourth country oidoine India se USA China Russia moi homdi ngammi ko sigi docking process se but akoi India su ngamnaba ina try tawrini ko trial di loigre aduga tasing docking tawbadudi ngasi nungni se tawraktoy mali ko second editorial ama muyengsi editorial sida draft UGC regulation na ama draft ama hongdore ko UGC regulation gi ani UGC na moigi PG amasung UG tawnabagidamagta undergraduate program postgraduate program gi tawnabagidamagta anauba regulation mayam ama thadore ko anauba regulation do kari na haiped yengsi ko anauba regulation do kai yawge se ko new draft UGC regulation sise akoigi handak nauna thokiba NEP
2000 NEP 2020 gidga hape chana na baina semak draft rule ni ko koigi positive si asemagini UG amasung PG gi oidoi aduda hujikti multiple entry yare ko multiple entry exit yare entry exit yare multiple entry exit aise kaino har kana ko college ka ba thamda marakta second year daga to kana mo to adum makokta mo hawidana ko first year daga mo adugumado hujikti tawroi ko adi exit entry se dum id marakta dagi dum to gasu marakta dum changme harani ko biennial emission id magi any emission se sahi manungda college emission se anirak tawdore ko amana July August duga amana January February da ko adugi id draft su mon phongdore ini ko biennial emission adagi adi discipline ji so koina kaya ni harakanda any program ama koina choose to matamda mamanga choose to giba koi kaya ni science law mina arts law yade arts law mina science law yade kaina ka tonaba do adudo hujikti ya id yarani kara flexibility laeko ebedi discipline hana lawgiba discipline digi matung inna matungda tarakada lawgadamne habadu madudo cancel tawgreba ko irrespective of the past discipline we can choose any program ko adagi for the flexible attendance adi hanadi attendance all college ko dimag sa lo chamanarmani ba hujikti attendance low the bible say or attendance keep adi kano institute ki attendance requirements say institute to depend tawre institute masaduna mana attendance ki matangda mana semtokningba rule kari kara loinamuk semtokpa yareba ko aduduni ma hainingise and 5 subada koigi simultaneous program haibadi chahi manungda koigi or mi amana ko id simultaneously UG natraga PG program ani di dum tawba yareba ko adi pursue tawba yare ani di dum program ani di dum koigi UG 2 programs at a time ko 2 programs of UG PG ko at one time da dum tawba yareba ko sige drop ro se tawba yare na drop ni ko kano thangai sin sanabadi oichu adagi credit se earn tawna ba hadi exam ko ba thaidana ko credit earn tawna ba adudo credit se koigi hana exam id akoina hairiba photo thamiba photo adugi matungina credit pibane ba ko college tamba kanjida but credit se akoina score tawga credit earn ko earn from previous knowledge habidi mamangan tamgiba knowledge kuma leidana ko adugumba mamanga haigiba skill gumba adugumbadagi akoi adum id sigi id credit se earn tawba dum yare id hanadi sigi yaramde ko hujikti yarani aduga duration se variety yam tawre id khara mana koigi 3 years tawba lei ko adigi khara mana 4 years tawba lei ko adu apama ma choose tawba yare adu mai 3 years tawbagi na mai masamsagi stage su matungina certificate fangdoini ko aduduni regulation mayam sinda aduda sigi regulation marak sida koigi yamna controversial over regulation ama ka hape ebu ko sida kaino har kan appointment of BCs ko by chancellor khanbagi se sida koigi selection committee na moina selection committee na moina ama semak pasida selection committee anauba draft ama tawre hana pass da leiramba pass ki committee sidadi kari yauge harakanda pass ki committee sida yaure sekena harakanda education ministry yaure state to the education
education ministry of the state to education ministry yaudini adagi university ki executive kura yaudini university ki executive council adagi governor na last decision laudini governor na final authority oidini governor se koi chancellor so high cost final authority oidini सुमाइना लेरमने स्टेट की पावर से पास कमिटी दी पिरमने अनौबा ड्राफ्ट तौरप सिददी सिकी स्टेट की पावर सिगी एजुकेशन मिनिस्ट्री से लौथोखरने कमाइन करी करी हापके हारा खादा नॉमिनी होइना खलनी नॉमिनी फ्रॉम गवर्नर की नॉमिनी खलनी अदगी नॉमिनी फ्रॉम कोई यूनिवर्सिटी ने सुमाइगी नॉमिनी खलनी अदगी नॉमिनी फ्रॉम कोई अतोपा UGC की नॉमिनी हम सापसलनी अदुदुगा गवर्नर नबुदी फाइनल अथॉरिटी अदुम ओइदी को अदुदुगा सिलेसा तोंगान में एक्स्ट्रा हापसलेजे कइनो हार कांदा कोई नन एजुकेशन हाइदी कनोगी बैकग्राउंड दगी लाक्तबा हाइदी सिकी हारिबा कॉलेज टू नत्रगा और कई हाइतारे उसकी लाइक तम हाइदी यूनिवर्सिटी दगी ओजा नत्रगा एकेडमिक हाइतारेको एकेडमिक लाइन दुदा नन एकेडमिक लाइन दगी नन एकेडमिक अपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट नन एकेडमिक अपॉइंटमेंट सु यारे हाइबदी एकेडमी लाइक अदमाइना यूनिवर्सिटी दगी रिसर्च तौरपा और ओजा ओइरक्तबा मी दगी कनो BC से दुम खनबे यारे को अदुना तापदी IS ऑफिसर ओइरसु और कनो ओइरसु दुम सिजे ओइबे यारनी को हाइदी कनो से BC से ओइबे यारनी अदुना स्टेट गवर्नमेंट हुजिके हारिदो हाइदी हुजिकी प्रॉब्लम दो कइनो हारा कना सिगी एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टेट की से लौथोखिबसे सिगी कैंसिल तौखिबसे सिजना कोई फेडरलिज्म दा हाइबदी कनोगी स्टेट की पावर का BC खनबदे यारोमबदो मदुदो मांग्रेसनेबा लॉस जेरो इन कंसिडरिंग सर्च कम सिलेक्शन कमिटी को अदुदना मरम वरकांदा फेडरलिज्म द कंसर्न करा लाए हाइदी कइनो तमिलनाडु केरला मोई स्टेट सिंगसिददी कोई यूनिवर्सिटी फसफसबसे मैम हम लेबको अदुगी यूनिवर्सिटी सिंगसी BC सिंगसे गवर्नर दुगा मोई हाइदी तमिलनाडु केरला से तुम हानदगी हौरगा गवर्नर से तुम साउना लेंग मानसु नेशनल एंथेम की मतांदसु साउनारगा थोकनागिबसु लेइदनको अदुगी अदुदुना कोई गवर्नर द अथॉरिटी लोइन पिरक्पसिदा कोई गवर्नर सिना स्टेट गवर्नर यूनिवर्सिटी मैम सिंगसे चलागिद्रा एंड कईगुम कांदा मसिगी कइनोसे इन द तारगदी नन कंप्लायंस सौ तारगदी सिदा हाइसे UGC की स्कीम फंडिंग अमता थादर ओइदुइनेबा अदुदुना तमिलनाडु केरला से गवर्नर दुगी हाइदी हाइदी मागी मखुबाम दा थबक तौबगी मौंग हाइदी यूनिवर्सिटी सिंगसे को दु तौबई मौंग लेरकद्रा हाइना पाखतपगी फेडरलिज्म सिगी फेडरलिज्म से फसना इंद्रे कोट्रे अदुना मसिगी कइनोसे ड्राफ्ट रूल से सेमतो उकुलोना से गवर्नमेंट सिंगसे हाइरे इनेबको अदुना सिलेस्टर सहारे तो मसागी आइना हाबदा नन एकेडमिक लाइन दगी लाप हाबदु 10 year senior level experience लेरबा अदुगा स्कॉलर eligible for BC position हाबदी IS कुंबा दगी authority government हादी government दा education लाइन दा थबक तौरंबा गुंबा अदुगुंबा मैम सिंगसु दुम BC ओइबे यारे खरा लीरबा सिंगदु 10 years experience लेरबा अदुदो criticism दि लाइक होने नन एकेडमिक लाइन दगी लाप मी सिंगसे कमाई कनो तौदोइनो खोतोइनो कायना बगिको अदुगा BC गिदी BC दा हाना टेनर दे हम तेलंबदो हाबिदि चाही पु मान चाही पु थबक पु बगी चाही दो 3 to 5 years से सांदोक्रेको अदुदना अदुदना कोइगी कयानी UGC जे UGC ना हजि फुंदोरेबा ड्राफ्ट रूल से जिसे प्रोविजन सिंगसे खरा हाइदी एंटी फेडरल ओइबा प्रोविजन सिंगसे खरा लौथोकबको अदुदुगा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हाइतारेको हाइदी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंटरवेंशन से यामना
ꯂꯩꯍꯟꯗꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ UGCꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯗ ꯀꯟꯅ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ editorial ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ editorialꯁꯤꯗ ꯑꯩ editorial ꯑꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯔꯨꯜ ꯁꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ DPDP ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯛ 2023 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯔꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦल ꯗꯦꯇꯥꯁꯦ ꯐꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯣꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯤꯗꯨꯁꯤꯌꯔꯤꯁ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯇꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ DPDP ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ DPDP ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ DPDP ꯔꯨꯜꯁꯦ 2025 ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯀꯩꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ DPDP ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ DPDP ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ to right of the individual to protect their personal data with the need to process such data for lawful purpose lawꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗꯦꯇꯥꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯦꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ GDPR ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ GDPR ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ GDPR ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯕꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯜꯅ ꯍꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ DPDP ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯗ ꯀꯟꯁꯦꯟꯠ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯁꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯠ ꯂꯧꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯤꯗꯨꯁꯤꯌꯔꯤꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯔ ꯃꯕꯥꯅꯤꯃꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯒꯗꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯂꯣꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯇꯥꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯤꯗꯨꯁꯤꯌꯔꯤꯁ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯦꯟ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯤꯗꯨꯁꯤꯌꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯁꯦ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯕꯣꯔꯗ 72 ꯑꯋꯥꯔꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯅ 18 ꯏꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯣꯔ ꯂꯣꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯠ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯤꯗꯨꯁꯤꯌꯔꯤꯁ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯤꯗꯨꯁꯤꯌꯔꯤꯁꯇꯨ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ DPDP ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯤꯡꯉꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ DPDP ꯔꯨꯜꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2025 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ 2025ꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯨꯇꯥꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ 2017 ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ 2017
गी ओइदोइनिको 2017 पुखलकनी पुतासामी जजमेंट से पुतासामी जजमेंट से कनाना पुखलकनो हार कई मरम पुखलइनो हारगदी कोइगी आधार की मतमदा आधार कार्ड की सिजनबे मतांग पुखलकबनिको पुतासामी कनोसे केस है पुतासामी जजमेंट हाइतारे पुतासामी जजमेंट से फंडामेंटल राइट की राइट टू प्राइवेसी के मरी लेनी को राइट टू प्राइवेसी का इन फंडामेंटल राइट्स आधार की केस के मतंगदनी मासे शिगी जजमेंट से हाइनिंग से कई नोर kada आधार स्कीम की मतंगदनी शिगी जजमेंट से हाइर से कोई राइट टू प्राइवेसी से इंट्रिंसिक पार्ट अमनी एन हाइगी बको राइट टू प्राइवेसी है से राइट टू प्राइवेसी है से कोई फंडामेंटल राइट की शोक याद्रबा को is an intrinsic part of right to life. Right to life with the article number 21 right 21 aduga and part of fundamental right with the part number 3 day yaubado kugi fundamental right ki part number 3 yaudana article 12 to 35 ogi adu kai right to privacy se sigi part ani jini ya right to life to fundamental right ki yam maru oiba part amani na putasami judgment na haigi do taragadi right to privacy so ko fundamental right so ena dum court pukalaga dum maze judgment oba yai ko adu ni ma na ni se adu bu aikoi gi sigi dpdp rule se la ko se matam khara thingdei haidi 2018 da tawrabani and 2023 da dpdp act se pass tawrabani adu act pass tawba matungda tha taruk ki matungda tawbani implement taw kano magi rules sengani haraga 16 month hena ko sangi December 2025 January 2025 24 25 25 sida dum thole edana ado magi strengths haidi kari mangonda kanaba kari lega haidi koigi flexible yam oyebuko pragmatism and flexible yamna semtokpa yaba pot oye notice su yamna simple oiba notice oye user gi right chumana fasana haidi sizinariba mi dugi right fasana piba oyebuko aduga magi exemption kari su haigidana industry haidi ngisagi education institution or kanogidasu exemption lay ka haigibado adusu mana kanaba point ama oina thamiko and akoigi concern me ama like एक से उसकी rules थोलकपसिदा rules the definition kara id regional safeguard appropriate measures ka hai je kai no rules se phasna khangdabo ko adegi sigi data protection board ki magi id kano la data protection board gi matang da su id institution je karamba oidoino data protection board sigi institution se kamaina sadoino kana na sadoino hetna kana no oidoino sigi members in kana oidoino habse kan id adusu fasana wazi laptop dribo ko aduduna adudu laptop tri ida rule an indu se kana na tawdoino habidu khangdragadi person do adusu yam sawa problem ni ko transparency wa level id kana high id sigi concentration process se tawdoino ko adudu kana da consultation tawdoino tawro matungna kai semdokdino adusu id adugi transparency su wa le regulatory body oigani high data protection board DPB se simba rule sigi rules na da with act to the digo sagi sisi independent oingin high but tasengba gi independent oidi kaina di ma DPDP se sema matamda appointment process se sema matamda ra central government lo sem doini central government sem moigi asamba mi ta sem gitaragadi kamaina independent oidino natra aduduni ko adegi accountability what level exemption singasai doctor da the another professional health professional educational professional the exemption to adu accountability what like
government gi official UID AI leidana ko Aadhaar gi se sigdasu exemption tawduriba doi taragadi adudu privacy da shock toinatra aduduna unfettered government access to data government sina lowing matamda uske information lawba dum yaduri leak oiba haisina personal data se mi atopana yengiba mi atopana yengba yaduni but leak oiba sida government ni yengdi yawde government ni yengdi dum free da mi yaduni dusu kanoni ko adagi cross border data flow haidi border gi mapana thokraba foreign country da igi data se privacy oiba igi private data se store tawbiri ni tawraga topa country atopra thokraga madugi right madudo kamaina tawdoino haidi adugumbatusu sigi rules da su yauraptribu ko adagi entities mayam ama sa ain habudo exceptional entities laidana educational adagi medical entities mayam singdo aduduga normal akoi leriba entities mayam singka kari de kena doino haidi industry da kari da kena doino habudo sana haide leak oigre matungda akoigi leak oigreba information singse erase kamain tawdoino abadi mutattoino kamaina adugidusu fasana pande ko adagi parental consent haisina kamain tawdoino consent se kamain lawdoino ko toino haibagi mechanism disu yawde consent mayam ama lei ko rules ko ado akoini yengba yabse kaina har kana data breach tawragadi akoigi information akoigi private data singse leak oiragadi yam business kumba private akoigi private information se katang nattabida business amagi business data singse leak oigi taragadi the business to fail proud ni dana aduduna yamna section na tawba darkar le ko sigi rules and regulations se naina matamda ek as naina matamda adoga notice consent lawba notice thadokpa adu katang natana akoigi data sigi magi privacy gi issues fasana resolve tawba ma changi ko adagi public consultation fasana mi ga fasana tanaba ma changi rules sembal lotion jingaida aduga data protection gi principle do fasana inba ma changi aduga implementation tawda husik delay ga tawidana tha tarukta tawda na haraga sahi ama ani hentoga tawsidi asigumase fasana implement tawba ko ani khara na tawba adugumadani ko si data protection bill singa mari leinaba topic mayam amchu laigre ai mamang chu nainagrabani like koigi grievance appellant committee kana ko IT rules 2021 gi makada adagi 2000 fact checking unit kana mamang saida IT rules amendment 2023 gi tawgibado fact checking rule katkidana fact checker aduga su right to privacy ga mari leina deni konduna right to privacy se question la pedum yai ko mains exam da next time yase voter ID be linked with Aadhaar haibako sisina text and context ki oidoini Aadhaar card ka voter ID ga link tonabase tonabana phabra phatabra adugi matangdani ko sisi aina sai maman sai jagibido Delhi election ama kana tawdori election AAP ga BJP ga adudaida debate tongnarako haitare Aadhaar ga edi epic card koi epic card se sizinaraga Aadhaar ga link tawragadi ngasai vote adi vote tawnarapa matamda proxy tawba and adi fazadaba kano tawrapa mayam singdo kano tawa yani epic habidi akoigi electoral photo identity card habini ko electoral photo identity card koi kano dunida adi voter card ni ko epic card habidi do sidaisa akoigi mayam ama kano ma yengsi ko id Aadhaar ga voter ID ga se samnaba haise karama matamda 2015 dagi adum hawrakrabni ko NERPAP adida Aadhaar tholakpa matamda koigi National Electoral Roll Purification and Authentication Program sise National Electoral Roll Purification and Authentication Program sina voter registration tawba matamsida Aadhaar ga kenoga se epic ka se sizinaraga voter registration tawramni the Supreme Court na
Aadhaar haibse hujikta tholakpada ngairi maduduna masise mandatory oihangibsi adugi mohta welfare scheme gi kogi AAY card oirasu PAN card oirasu adu oina kanoda electoral road kano tawbasi sizinasi sigi Aadhaar se sizinabada kitang naumalli koni kainaga Supreme Court na thinjangibni adagi Putaswamy judgment ngasai Putaswamy judgment ai haijagre ko Putaswamy judgment jina right to privacy gi matangda judgment je madugi 2017 2018 da lakpa matamdadi koigi kadauge hare kanda Supreme Court na Aadhaar card se Aadhaar card ki validity se adi khara khara kano taw hawreba haidi power je magi power se khangbiba hawreba aduduna RP Act 1950 amasung registration of electoral RP everyday representation of people Act haibani ko aduga registration of electoral rules masisi December 21 se 2021 da se sagibse sisina akoigi kaidauge hare kanda EPIC ka Aadhaar ga linking gi yanabagi namakta law su semthokramne hujik pawgi oinadi voluntary oireba habidi aina link tawge haragasu link tawbase adum aina link tawjage haragadi dum yaba link tawroge haragasu dum yaba hujik maybe da lum leiri compulsory oina link tawgadawne habagi proposal di leitri ko aduduna sidasu EC ne kasu clarification tawgebada habidi moi form number 6 amasung 6B da akoigi EC kanogi voter registration da tawdoini adudadi Aadhaar je sure mandatory oihalleba do option number choose tawba yai Aadhaar not do not have Aadhaar haiba option to choose tawraga dum mandatory oidri ko Aadhaar ga kanoga akoigi voter ID ga link tawbase mandatory oidri sungsoi soidana tawgadamne haiba leitri aduduni ko mana haningise and aduduna kaidauge hare kanda sigi linking voter ID ga Aadhaar ga se link tawbase sijina kai kai kanani kanahanbase kai kai no haragadi duplicate voters mayam habedi over 650 million Aadhaar numbers the already upload tawgre ko adudayda Aadhaar gi duplicate voters mayam electoral roll da yawa mayam do madudo lawthokpa ngamtoine adi duplicate oibasingsu lawthokpa ngamtoine proxy voting su adi yahalloideni proxy voting su adagi private data mayam su Aadhaar ga link tawradi Aadhaar di biometric data ni ko aduduna private data mangi koni ka habdo adugumagi kiningai su kem leite ba Aadhaar ga link tawbasida aduna Aadhaar link tawbasa dum yai ko but magi cons kala di lay kaino adi kaigumba madugi Aadhaar gi database sijina taragid Aadhaar gi database yam soiba mayam leba adi citizen nataba citizen adagi citizen oiragasu Aadhaar da yaudaba mayam amsu leba adugumba mayam sijinaraga koy voter taseng voter oisabasingdo oiraktabasu yai Aadhaar gi soiba mayam to yengaga Aadhaar se citizenship takpa kaati nateba Aadhaar sina citizenship kasu takteba aduduna akoigi Aadhaar sina citizenship taktabnina adi voter ID sigi soiba ma leiridana hojik citizen nataba na vote hadabagi problem do adugumado kasu thingba ngammaroi sigi steps lawkhadagasu adagi citizenship ki issue su moina thing ngammaroi plus kadoga phone numbers include tawtaragadi koigi Aadhaar da di phone numbers yaudana phone numbers include tawtaragadi madudo lana sijinnarugi macha amsu oiba habidi political party oigera oigera moina voter ID dudi pura publish tawdoini dana ko pura internet to su phangidana voter ID dudi adudo use tawraga phone number do lawraga madudana misuse tawrakpagi chance yam wangi natra hujik leiriba VVPAT adagi kari kara mayam jingse potentially like technology da koi gap khara di lei ko habidi ngasagi sigi voter ID siga Aadhaar siga samnage haragadi masane masije fasane effective oina work tawhange haragadi technology apapabasu changi bako adugumbadusu leitri bako aduduni ma haise aduduna akoina masise khange haragadi hena hujik se 650 million Aadhaar se link tawgrabani ko ado hena mi singse link tawhanba amdi changi bako adi madudu link tawtaragadi
ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 6 ꯑꯃꯁꯨꯡ 6Bꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ Silver notice more effective than MLAT says CBI director. Silver notice haise asembagidi kenogi oidoni Interpol gi oidoni ko International Police adu asisigi Silver notice haise sisini tawduse kaino harakanda illicit asset border dagi akoingi aina yadaba mongda border cross tawraga aina yadaba poaching kano tawa haidi thangdok thangjin tawbase masisi akoina silver notice tho'oganda silver notice tawraga Interpol sina silver notice tho'oga mo phadoni ko ado si silver notice mala palamis MLAT na palami MLAT sina kaino harakana mutual legal assistance treaty habani ko sisisu koi country any gi marakta sign tawnaba legal document amo oitoni investigation kari kara tawnaba the Ministry of Home Affairs na pai ko Sigi Ministry of Home Affairs na pai ba authority MLAT sidagidi sigi silver notice ni hena no hena phaba oidoni hena kanaba oini na haibani ko CBI gi director adu silver notice tholak taragadi koi khangduise kaino harakanda asset ama cross border power paraga chatpadani ko aduda atopa color code atopa mayam amsu leri like red sina arrest tawnabani ko arrest tawnaba sentence adu hedi mi phanabagi damakne red notice thokchina blue sina information haibadi information khangnabagi damakta blue notice tholak taragadi country kudimakse alert oidoini sigi pazigi maram information pinajena hainadoini green sina kaino harakanda person amagi warning thaba wanted law thopagumani ko adudani ko adagi yellow sina kaino harakanda mi ama mangre natra minor ama mangre natra kano tawgre adadi Interpol na yellow notice tholani midigi maram ko black sina koigi mi asiba ma leire adu taragadi madudo identification tawningagadi black se oidoni ko orange sina kaino harakanda public safety natraga dugumada ini country amada threat line natraga post amada threat line taradi whole country to the orange kano se orange notice tholakani purple sina kaino harakanda criminal amagi koigi information objects adigi device kari kara singse adugi maramda information share tawna country amaga ko CC lay habdo adu adagi Interpol United Nations Security Council gi Interpol sina kamai tawga harakanda UN Security Council gi sanction tawba mafamda piba haidi individual piba adugumba Interpol gi special oiba kanone buka notice ne basisina habedi sanction tawraba mafamda ka pigadabo sanction tawrakanda pigadabo oidini aduduna sigi color code singse happen dum ningjingba yai ko example point sida lore sigi newspaper analysis mathangda mo kara fazana dum taw kana tawsarake news fazaba bapacharake karamba habaningba sogiba yaw so dum samdokpiraknaba haizari and telegram channel su leirabani sigi information kudimak sai loinaba telegram channel da thandoraksagani and dudagi so information lawibya thank you so much for today have a nice